Da bi osobe sa invaliditetom obavljale svakodnevne aktivnosti, potrebna im je pomoć koju je država dužna da im pruži. Postoje različiti vidovi pomoći, a neki od njih regulisani su Zakonom o kretanju uz pomoć psa vodiča i Zakonom o socijalnoj zaštiti koji podrazumeva da osobe sa invaliditetom imaju prava na personalnog asistenta. Iako zakoni postoje, oni se ne realizuju na adekvatan način. Zakonom o socijalnoj zaštiti koji je usvojen 2010. godine je regulisana usluga personalne asistencije koja je prebačena na finansiranje lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave, to nije još sistemski rešeno pod zakonskim aktima, ali tako reći beže od toga. Početkom ove godine donet je Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča. Vlada Srbije obećala je otvaranje centra za obuku pasa vodiča u Pančevu, međutim, ta obuka je jako skupa i dovodi se u pitanje ko će da finansira posjedovanje psa, pojedinac ili država, smatra predsednica Udruženja za slepe i slabovide Novog Sada Neza Đurkić. Ona navodi da mnogi nemaju prostor za sebe i svoju porodicu, a pas iziskuje dodatna sredstva. Mišljenja sam da naš standard nije na tom nivou da bismo mi kao pojedinci slepi mogli imati takvog psa. Čovek čoveku najbolje može da pomogne. To je najbolja pomoć. Može s njom i porazgovarati, uputiti je, naučiti je. Sve drugo je lošiji način pomoći. Julijana Šom-Kerek je osoba sa invaliditetom koja je korisnica usluge gerontološkog centra. Međutim, pomoć u okviru ove ustanove obezbeđena joj je samo 3 puta nedeljno po 1 sat, što po njenom mišljenju nije dovoljno. Taj gerontološki centar nema veze sa personalnim asistencijom. Oni dolaze redovno za pomoć u kući, da iznesu smeće, da možda uplate račune, ali sa njima ja ne mogu da izlazim iz kuće. Za sada personalni asistenti pružaju svoje usluge samo dok traju neki od nevladinih projekata. Po završetku projekta osobe sa invaliditetom moraju da se snalaze za pomoć, odnosno oslanjaju se na volontere kojih ima jako malo. Onda će država da kaže, ali vi to možete i preko volonterskog sistema, ne moramo mi ništa da radimo. I zbog toga udruženja izbegavaju da uspostave servis personalne asistencije na volonterskoj bazi. Iako volontiranje kao društveno korisna aktivnost ne treba da prestane da postoji, status personalnog asistenta treba da se usvoji kao zanimanje. To je neophodno jer ovi ljudi ne treba da zavise samo od dobre volje pojedinaca, nego kao i da svi građani mogu da obavljaju osnovne aktivnosti.